the other room, in the other room, and then brother. Now, what you would they kind in the end? A penance a grubber soil if I'm a back. And in that, Yabani about Kratanaba, and you be charcoal. Maybe at the Pepper be a medical catcher when you does all red commodity because you are agent. Oh, we are singing. In your book, and you run on so dear. Will be asking my corporate commodity, the spiritual host. I want one at the power. Sabe. Aduane ɛdɛ ɛna nipa ɛsa line wɔ ti agorɔ bi yɛ de bia sɛ ɔyɛ pɔnkɔ a na ayɛ ya sɛ obiara ɛkɔ ne fie nti na wo ba betie nsɛm a ɛbɛboa wo na ɛyɛ ɛsɛ sɛ wo nuwa so ɛte bie fi sɛ nsɛm bi wɔ hɔ nom a daa ne da nyina yɛayɛ tete bebree nanso ɛmu nokorɛ ɛne sɛn ɛwɔ hɔ anaasɛ ni hɔ nti na wo ba betie nsɛm na bɛde kan ka kyerɛ sɛ yɛ abotrɛ baabi esua deɛ no yɛdidi atem wɔ hɔ ɛna sɛ ɔwɔ ɔba no ada ɔba no ɛkɔ sukuu a wonka nkyerɛ tikya no ne sɛ kasa a woteɛ no anaasɛ deɛ wonim wɔ fie no ɛno ne yɛnkɔ kyerɛ no yɛnkɔ akɔkyerɛ no ade foforɔ a wo maame a na papa no koraa wonim ɛna yɛde biribi bɛwura abɔfra no tirim na daakye abɔfra no atumi anam so aba bɛyɛ bɛnifa na ɔno nso aba bɛyɛ nimdifoɔ nti nsɛm bi a ɛka bi a ɛnyɛ wo sɛ anyɛ ama kɔ fie a ɛbɛyɛ ama kɔrɔko nti to wo ase yɛdidi atem wɔ ha text message line me de ɛyɛ adwuma 0543 596070 when the text message line me de ɛyɛ adwuma hwɛ screen na se a ɛda hɔ nti wo betumi atɛste aba ne akenkan ɛde ama wo ebi abɛkɔ kama me da ase na wotie a kasa mebe kasa so kasa ɛba sa wonte yɛ kyerɛ na se ti nya motere ne ebi a wo question bi ebebi phone line ato na so ɔba be ka de wo na ɛtumi aboa na aboa me ọba de nhyira mi a mi di dwumadi ɛho kyerɛ mi di mɛjɔ prɔfɛt asɔfo kuda akɔ ofura mɛjɔ a mɛjɔ so na emu ɔbɛ sunsun di a sunsun dwuma mu edi ɛdam so ɛyɛ the great oracle wa ọba de nhyira ọba de ɛdɛ ɔkɛseɛ etwa mo aba kakra bi ɛba yɛbɛto aso ɛda se.
ya obusuafo ya da mo nyina asibio ya da masese mo je bre na mo twen yen ni akọje nkrato abayi ese adesua na ya ekoso yi asem tire da pronso ene say I have so many dwarfs mi o moti ya bebre hwan na ka sa asem we enne be yire say anu obi mpese obete no ese mo atia se de ye kromo ye ka no obroni nso be friend say dwarfs enti ene ya ba behwe ade ye friend mo atia omo ye nipa ana omo ye honhom ana omo ye moa twame na ene manya odehunu ni odesua ni ene sunsum nipa ne nsam oden ya waje ntran ha owiase obi ya ni no me mo ni di mawo me pa cho ma me nane enko me guest ne so me pa cho me da se nana akwaba yenya hunu empese dia na aye niam mienu anya reggae mana na ibia eyo komfo nana wadaroma ho mini ka me say audience wo ye komfo na wo bo reggae me ye ni nyina bi me ye komfo at the same time me san tonyo that's right wo dey the same me dey ankasa de Kwakubu Aten no na yera Kwakubu Aten top K na top K no bi nti wona na top K no oh enam ko ne da mesia no me hu ne da papa yi bele me tem hu TV ne din agentre ha ba me nsia ne da ane ebesua de na top K wadaoma ansa na medical no akasa no me pese me hu no se o ye real ana o ye real so o ye real for number 2 ya na fu akira kwa nso to me ye real me je se matade ya ma sha ntie me pita me da se na me number pese o hwe me chi akwan ya Kumasi kote Kumasi kote dudu akon oh okay me number is 0547 0547 75 36 03 0547 75 36 03 0242 78 95 01 na top K ne number eno afa no nti abusua enkomo ya betwetwen so hia na top K a me pa cha obomode a ne fa na top K ne number emfreme so hia na top K ne moa ana ne nkomodi a ne numbers no no de atodwa no e ba begu screen nani na so obomode anu afa bi e be boa me da ase nana ene ya ba bedi nkomo wadi ka aka so ye komfo o san so yanwuntini na komfo o san yanwuntini enwum be na woto gospel ana to secular beto high life yeah okay high life enwum be bi sa oh because ye wo enwum bi wo hono a ankwa do bi yi ahomate me wo e wa kwatete dodo so okay I don't know what to do. I know na mepe Your boy can hear me. And then what to do. And the new kakra. So they are saying okay me to penny empenifo nyum yeah okay ebi te sen enwum be no wato me to anyway the doors home bibi because mo bi kire me wo yon kuboni wo me wo mota me wo kunkunti ba wo doors hey wow nana na wo ye den na wo de enwum to esan so eya konfosem wo ye den na o ti combine na me enu nyina bom sa okay enwum de can start here and sana komone ba because I komone ba na wo nwum no mu dada internet me ndai okay you no even ma wo ka se ni ndai ahonhom a ono mu nam no okay no bi jai kakra so I just bi jai kakra for some time and I'm sansre wo mo ja wonder room o mo ti ase ama mi okay okay the mama fan send be ya sabi abrabom eni go timi kwa achew a enwum timi kasa che ni fama ni papa mu ba okay nti na akoye part of me so I just na no so I say okay nti se obi pe wonwum ni bi a ekwan be so ene ye nto CD wo ho cassette nso atwam e wo pen drive so ne ye ton ana se ehemfa na obi pe wonwum ni bi ati a obinya YouTube okay and different side Ghana song no ne Razak Ghana no ne GH site ni bibiri onya bo ya menyu mama bo nyina
ebe yaba okay na quickly yan kɔ ne ntentem na ɛyɛ dan ɛna also wo motia bebre emotia no sebe wo hia wo won kwan kyɛn ana wo wo fie dada ana wo wo kwayem na akɔ wuram na afɔ kɔ to ɛna wanya bebre saa ɛne ne motia mpo ɛsɛ yɛ kasa motia yɛ de yan katachi motia akan fo na yapɛ ne motia manaka okay broni fene dwarfs motia edin a de pre motia emwa ntientia emwa entientia short hip menkan okay shortest and I can say short hip short hip and the motia ye ade a okaso obeboa wa within the shortest time na waboa what I say okaso obeje omo nso within a short time no waje omo nti eye emwa ntientia ena ya pre ni motia ena na say emwa ntia okay what I say ti obeboa within the shortest time no waboa na nai obroni de kasa bi abase ye wo angels yeah na angels no ure sonson dwuma mu a ye ni broni angel ene ye ni bibini angel yeah na emotia no mo ka angels no ho ana omo de omo ye entity bi a me ka say omo ka angels ho because motia ye ade a wo ye very fast esen me ka say abodi nyina aye spirit ni nyina motia ye ade a okọ ntem sen sunsum ni nyina wow eni nti na motia bosum bia onam bia no motia ka ho adwuma no enya on be ye o de besuma motia ye servant what you say e de ma ada se bosum no ye tano ada se eye brainy what you say motia ewo saa bosum no osuma no e ma sebe okọ apro e ko ye adwuma ba nti motia ye ade a openi pa asem ne duru ba bi a motia suna ko ye se nipa abrabo ye obi a sebe ne bufu ntem ye obi a ne bunfu ntem okay ye obi a sebe oye tenten ye obi a oye tietia okay motia ye travel na yen no sebe ye wom se ye wa asante ye wo ebono hafo ye wo eastern western ne upper part yes sana motia tie yeah region bia wo motia wo hey nana asama okay there region bia wo ne motia motia no bia wo bebi ofri na me pacho emotia no aka o masem no say yen me no mi no yete Ghana fo yeah ye Ghana motia ene o Cote d'Ivoire motia ne o Togo motia bibi sa na opese o kira yes ba motia no betimi afiri Ghana ko ye adwuma obokina we free Ghana hasi obetimi afiri akọ Cote d'Ivoire obetimi afiri even kura akọ abuchiri akọ ye adwuma na motia no yewo mu te say e bia obetimi aba ha obechange ni din obekọ bona ha ko obechange ni din wow no e ba ko na so that say ena motia obetimi anya ba ko udin eyiye no obetimi anya motia be 10 aka ho adenter ni ntia on say wo wa akan yese etoa ni hwa what you say say wo wa eba won nchen a aye say wo ye kuku na si chiri so na wo wa be pe bia ko oba ba ko pe yeah nti oba no ko wi a no mo be yemienu na ba me nsa fu bo du ba bi no na okoku no mo fum ho sa na mo tia tie nti mo tia wo ba ko pe a okwa ko fa obi aba obi no be fa na ba no onso wa adamfo be fa na adamfo aba na adamfo afa na adamfo aba na adamfo nti say ediru ba bi no wa nsi bi kwan a on be ba asokora wan hwe a wadwene nyina be say on be ba bebre uncountable bebre okay so what you say Matthias yeah nana aye den na wo se wo emotia bebre wo ye den na otimi nya wo bebre sa na ma me nya wo bebre no on say emra na me to nyum no ana emra na me sua na me na me papa me papa panse me na be ma okay ipi yiku man kasa enkranza me papa ni bravo me papa ni asante ni pikuti okay ba me papa pi bosomo ho me ma me pi bosomo ho hey na so dem mi dem baby a so na me ama mi tiri mu da say me konfo because na me ne asofofo na nam oh okay na mbe konfo na mu na me sakra na me kwa sori ba me sakra yi na nanom de me ye ma on sakra ende na ba sori ene se wa sakra be ma sakra na ma be konfo what's wrong me jo ntiasi tamba on sakra de na me kwa sori ba me sakra yi no
me come me som na nanom na so person o che say akom no mom e powerful che Kristo som na na ai okay because woni so nti na kana sa sa na o na no kre na nipanka because ade a me wo Kristo suma na mtimi ye no akom mtimi nye sa yes okay because you born kiti go say yin say you no money ade o sorry a utimi ye what you say okay ba wo akomu na akoye sa bosom na obechew adi ayew wa wo ye komfo na wo kom no wo yin say to go be sa chew wa chew because we say you to go ya nko ameware wo enti o machiwa de kese pa enti akora bi e ba jamo mra bi wonim de nti a wo ba obotaye nti a obi aba asase okay so that I say okay because on say nyankopon wabo wiase o mo wiase bi waye ne niam bi awia wonye bi okay what I say enti nipa na buo nipa na e de aseda me nyankopon obi amfa na ni hu nyame da bi se nyame ni nyame pii ni ana ha na wote atade we na wo hye mpamo we na wo hye nanso wo ya ade ni bia ye de aseda den emma nyankopon nanso nipa na abo de afa nipa so okay enti motia e ya ade a sebe oni motia tu na mo a no onokeka no se menka se motia bia e na ye no kwafo mbetene fi dikasi yesu ka se motia bia no kwafo a metwa ntoro because e motia enkrofo bi num de ya azan e wo ho what you say e motia enkrofo bi de ya azan gi amanfo num sika ede edi e wo ho ene e motia ono so sika no wo de be babati onfa mma ne e be son because me kai time na akom ne kan me no mabusua apome be kan sa e na ma community oh yes me dia obi aboso wo papa fie aboso wo ma me fie yes probability so be komfo no high na die nti na tumi na ba so a abusua na sa apo na sa aboso na wo fie no mo mpa na me ma me eso kwa sorry me ni odi mechi so kwa sorry me papa na me paka ne se eyi obi ananka obi di mechi bat ba mu wu okurade ankwanti nyam fa ne krensi oh okay na papa abusua fo no so no enkoye se obi ayi nanim se opese odi mechi nti akoye se aya me nko ba kwa nkonam so ati ase but eno na ha me na bosom na wo fie no omo som ana se wo magya so eye ba omo ya amamere e de ma no se omo twadwan de ma no okay da bia me kan asem we se ohene ba ofie awade de a wo gina wo a wo atu se ohempon ba ofie abegya awade ba konfo ba na wo pam no de ntia so ati ase because ohene twadwan konfo mi twadwan ohene gunsa konfo mi gunsa amane bia ohene yema ne nkomnya konfo ye bi na ade na ohene de obo ofie awade a na o gina wo a wo atu na konfo ba wu dan na no aka asem boni nti nipa esuro buso nipa mpe buso wow na say de wo kan nyina no hwemu a eye bone enti na prof nipa mpesa ahohom na sem ba moti anye ade bia moti aka se bia wo pe bone moti ampe fin moti adi ne ho sin nipa bia wasase so nipa bibre bia nu a wo se wo pe ahunidie sin moti a yes moti apade ehwam pa spray ehwam me moti apanyine fe boafo kwaku met konton afiri ba moti apanyine no on e fe okom de yan enton afiri ai eno so hen eno no eso ye bosom brani wow but enyo on the di kan moti an the di kan bai because by the age ana me shem ma me yefun according to story no yes tie wo na mpese ni ngu so but omo be kan me bra na manyini enti na me mpe no na me pese nka me nyima bia obi a metimi ayeden ahwe no say me offer si bia na say you na nka me ma back no but omo enye you say e calling e frɛ Timothy anu ana afrɛ o frɛ enye obi a na moti afa okay enye obi ada bi enye obi akeke moti abeba won nkyɛn a na ohun sɛ wu ye nipa bi a wu sombo wu di nhuni a wo ye kronkron ana moti abeba won nkyɛn ansa moti ama won nkyɛn da me nana de ana me kan me papa maame de no me papa maame emoti ano beka sɛ fa ba bi no omo ana sɛbe edidi mu ana omo bi di mechi we said that man na yisua no na me maame de yekɔ na mo nwura mu saa na ye frɛ mo ba ye wo so hu omo mi sua ne de na mi hu omo na wo nyine wo hu omo sesi a omo ba de mi hu omo me fom no me fom ba ko o be me bone no o ba no ono aba ma mi hu ne physical o ba ai na ye say emotia
said according to story ye wo ye ne de sabe ye bibi mamu ha ye misa question asema abeto dada na ya ka cho no na ese ye adwuma yeah wo da no kakra bia wo ya antichrist sanity o antichrist no papa free hin o mejo akoye bibi yo ho ti asem bi wo kura na pese obisa kura ye ntim misa yeah enti ese ya no ye se emotia omo ye ntie nkete omo na asa hwe omo chi said nipa na hwe nanim yi emotia de ne nantini mo hwe nanim na ne nan ya nketieti afom kɔ anim yi omo de hwe kire na said osi hu omo sa pepepe na tie na mo ka se motia no obi ka se motia yi tia oboa motia nyentia se ne omo ka no sa na mama nkoje nkrato mra me ba mate abusuafo medam ase say asaba mframa mu bi o oba de nhira o yesua de na na topic kaletie question me bisa wo yi yeah enokre because me metia me mfa me ne hunu moti ada moti ano mo na no eko omanim te se de nipa de etie ana se omo na no eko akire eno mo na ntini ba animu eno mo say ntie asare na wo kire mu ya sa na tie moti a obi baka se moti ayi titi na oboa se moti ayi ni ho di a kire se wuni a wo wa moti anso wa yes on say me mfa no yi ni pesu asante 44 asante 4 no pa no mu nyina dentintia okay what I say according to history bibi say isirimfo ni bibe wara asante 4 na asante 4 ya kase no mo wo ya na yes atentia dana moti atie moti am dodo na e wa asante no enhyeda enwa na ye wo bi wo no ma oboso wa what I say na dodo na so enan no enye ni nyina na hwe akiri dodo na na hwe animu yes ana on say moti a omo na masasi a ye nam so ibia o ye no mo ana nam ha ana omo wa hen ebi wa hen obi na ma se na me hwe na da be go bia me no mo nam ente se bi wa ha wato nchen ma me ntia na so mejo enti moti ya betimi de wa hye be se be bia ayiwe na wa bia kata so ye be kina tiem obetena wonza nso ni enso ne nipa no wa ha ya obehu se wuni nipa no be hu se wo na wo kwei se me a moti ande me asie mi hu se medoni ba wo tia me tiem a wonte ba wo tiem a me te se wo tiem ba me tiem fra se mejo me shaho but wo no nya dia abete because ye bu nu yesi wa so ha sana moti ate serious ana moti ya wo bebia ne bebia ne moti ate bebia ne bebia ebi wo ye wo mo nsuom ye wo mo kwayem ye wo mo mipom so ate ase ha o mo tena bia na me kire wi okay boafo kwaku wote fence bipom okay oye asantini boafo kwaku ne asante ah ofim asante mampo ente se o ba e boafo ha oh na mansre me pesa me chia boafo bejo be bia me ko bia no ente boafo ha me ntia no ansa ko betime ente camera betime ato no so so ya okay tese uhu no tese ya me no ka se uhu boafo se woni ani adi so da bi o me chia se uhu no me de me hu no to ote ya ojina ha ya ojina ho mu ojina ha na kan pese ma na konwa na nka ja won so na ojina ha we de hu so o ka kire me se bia mejo me diska bia to me se mo tia me wia na ma kire no na oba be wia e de amon obi ji akinye bi ohene na oye ohene oji akinye na oje ye no oso pese ohunu bibi se mo tia wo ha na se mo tia no so on say spiritual man bia say normally o challenge ni bibiri ba ade obe ne say obi obeto oduru no wia wasansa ayare
That's right. Omo say bibi ho. So that say. Ena sunsun bia so ye woni ede papa, ye woni ede boni. Obi e oye spiritual man bia ni papa ne boni. It depends how we see control sunsun no. Okay. Ena be ma wo no wako good side and wako bad side. Okay. What I say? Okay. It is a only motia nam. Now one very careful. The bia obe boni. Ombe mo e boni. Enya wo, enye omo, eye wo nipa no. Because me dey abufu hyew. So oye ma dey say am dey abufu hyew kan asem wo hyew so wanim. Enye say bia phone so ana say e bia wa be gina YouTube akeka that no. Say me no wa hia. Now wo kan asem na maka nam dey abufu hyew kan asem bi kire wa. E say ye adwuma. E say ne mabo bia. Entempa no a. E be ye adwuma. So what I say? Wow. Enti motia ya de a nipa one ne namwa. Oma ohoto e fa baby. Ba fa baby we asomden a last minute. Be ma ho akire. Ono a be sama ho akire. Yes. Minimum bi a ono motia no motia kom. Obekọ wo ni atwitwa na nyina. Adai. E asomden. E asomden ne kun o mejo. Asomden se. Obi o kom motia bi asomden ne beku no. E wo de ho. On say ye de ne measures wo. Mempewi emfo bi yire enyu bi sikani on se emramra wo enti oba ya adi no aka cho se odi abo kokko baako jai no asan ye odi abo kokko ni no ma ne nto entra me ensa da so o tepim ho oh ntam nanso ko odi abo kokko no paso twen me ye dimiti wura glass ni bi wura me kon ho se ko prawo Wokumi, no problem semejo. Neza na no waso den. Ma fom. So atia se. Eh na one usuma nam. No afom a won fa nchew. Se onku o. Na wotia so no ba ete. Na se oba ne fom wa. O hwe amfia won so. Na me ya me wo de me ya adwuma. Na me so na wo gidin. Na de me tiri ko wura grass mu se grass ne metwa me mene a. Na me wo ya nka be se nya me so atena. Mejo, motia mra no. Eno nya wo mra na ade be ma no. Do no pe no de ma. No pe. That's right. Do obetimi control but won't even control ni sa. On be control obetimi ahye mra ma o se we mi chiri. What I say? It's only motia na se odi na mamre so a. Oka se obemu ayi a odi na enam dey kan within a short time. No one. That motia omonante tie. Na mate na yese say na o keke omotra be yi. According to story eja de ye bete ye ho asem na maybe sa we minim say otie ni bi ana ohwefo bi ya hwe no sa no nso bedwen yeah yes we motie bi ho a omo ye very powerful na many can be so mo kala ye motie akoko ye motie tuntum ne ye motie fita e wo ho okay fita ne kokko ni na mem do be gina ba ko fita ne kokko ni nyina bu me de be gina ba ko on say you free nipa you nipa free okay eni you nipa kokko e wo once you free no we ni 3 mina hwe aboje sa so we dey na nanim kala na dot no e ma hu say we you free okay e na wo so hu ni say we bruni a hu ni say we you we so ye bruni ma ka bruni ne o free na bom ma na e ba okay na mo tie nyina mo ha adwen pa ene o free no kokko no ai kokko no omo na ha adwen pa omo so ne mpem mo jasam sa e mo jade omo mpe mo tie kokko no na sa moti akoko no ne ofiri no yanka nse moti abroni ya omo ne wo abibimam ha na so mo abrofo ekrum on se moti aye emframa ofiri ne baby obeba baby obe free bia on se within 10 minutes obetimi de atwa ewiase hu nyina ahia within 10 minutes moti a within 10 minutes anything na se osuma na ke to say light ye doom light you doom light I see you doom the whole kumasi but yes sir ni nyina so at the time sana muti ayeduma ti oko papa no adu na so o kire mo ye conscious sana ti omo no ya no oko oba so ya no aba sana muti ati so that say eti tuntum na meka na say omo ye abrafo muti tuntum omo ne ya abrafo nti muti omo nye no ene kokko ne bafan no your son so moti ya bafan o omo ti se ni pesu na omo no bafan no saa no ogba de ye omo anasa accident no mo so nya no be ya bafan saa no ogba de bo ento omo ewo omo kro mo no omo ye abafan saa omo wo mo kro mo gro edi agro twem koba
saa pepepe ti se ne yeti aye said the nipa ye ye programs almost what TV wo mo ho mo botwe ne bibia enti am ka se mo tie ne nwum to se nipa bia wa asase so wow motia voice ekuta motia motia and I'm going to meet one baby, your monum. Baby, you baby. Once I tell me, a quitty annual, or monum, sir, and you may be true. What's one more? Now I always say, you might yet read it, and you read it. When they are quitty, none of us with it. What I say. abusuafo ya damu nyina ase ya pamocha mo mfa ncha yen ya koje commercial kakra eja ona eso yasere no eduru ba bi no onye ho adaje a wo so nya so ne nhwe nti ya eduru sabre ya ma abomfu beda ase pa ya koso asra boafo se so eyamofe na eyamakono se ye nto so a first kabra be shem ese kwa ache na de na efe na so ya diska na eto so enti momwa na me show na enti menye show medamase na na top k masa ba so bi na wo ka emotia ba bi obi atete ana se kokko no na se motia bruni no omo na anye kura omo ne baba omo tirimo odin ana tuntumfo no de omo tirimo heda anye den tuntumfo no kokko no onku kokko ne nku na obehwe pa kokko ndo obehwe na ne ehwe ne de onu ba fan no obehwe ba tuntum ne de we mistake obiku hey na sana de onkum ne de okum de ho ana ye okay on say ni okum no meka se wo de obi abewu de ba fa fa so akọ ne asem na obo okoko
ɛnna maka sɛ ɔbɔ koko aha by koko no ɔno no ɔnhyɛ da mmɔ koko saa o ɔbaa no ɔbɔ anaasɛ ɔbɛkyekyerew wetumi akyekyerew ɛde wo nsa yi sei kyekyerew wo nsa yi kɔ wɔkyi sei a so ahoma ebu mu kura ne kɛseɛ wesu wei yɛ kɛseɛ bɛyɛ sɛ ma sɛ yate ahoma wei na saa ahoma de bɔ tire no ahoma yɛmfa no kɛseɛ ɔde bɔ wɔn nsa a obi ntumi nsa no ɔde bɔ wɔn nsa a ka wɔn nsa kɔ akyi si a nipa bie na obi tuma sa no te sɛ kɔnfoɔ ɛba bɛyɛ amammerɛ de ɛyi nsa gu so ebi wɔ de a edipɛndi ne obi ade kyekyere ebi wɔ ntampe homa so nim ntampe homa ayi mate ba wo say okay ese adane broni abu wɔ de ntampe homa ebi wɔ so a ɔmo de nyenya yai ɔde nyenya kyekyere wɔ kyɛn sɛ wɔde palok na kyekyere ana ɔde palok yaka palok polisi fo de ɔmo na sɛ nyenya de anya de eduru ase na wɔn sɛ tumi wɔ ontibente so ubeye bia yaka sɛ yɛboa moti yaka sɛ ɔboa obi gyina hɔ a ubesu ama nipa no ɔbɛboa saa na netie ne sɛ ɔbu nyinaa wia na ɛbore ne nyinaa akyi no adeɛ kye a wonte sɛ wo yɛ ɔya wonte but ɔbu na ankasa deɛ wote ɛna baabi odi uti bewura sɛ normal ayi a odi uti wura wa ɛsɛ mogya because glass obodi mi ti wura mu no na ɛsɛ senka emfa nsɛm tɔkɔ bi na meko anaasɛ mene obi na ibi na ɔde glass abɔ me a ɛsɛ mogya ɛba etimi ba begin na ɔde mi ti wura hɔ no emogya according to ɔmo a na ɔmo hɔ no ɔmo so mu sɛ emogya no firi me sei ɛba m'anim sei but ogya me no ewie yɛ no ma hu kotwa biara o mitiri se bia miti no apai ana wie kisa ma hu bibia bi asan de kɔ wasa pepa mogya de kɔ de kɔ moti ade a bosom ya aya na ɛyɛ me nwanwa ne sɛ bosom betimi aba me nim nsa no so na moti ane ba ɔno ɔpensa pa ɛma so betimi awe kasa preko bottle stew at the time foforo beba oba a onwe kasa preko no ba wi pito ebia bottle ma na wa we no ma wi jot no omko wi a me na mo no ma wan a se me se o de nsa o ma me nsa even say kura na wa we a mesu ama wa wo ko ma me nsa no me o ro ba ho so won ti me no na so oba so de a oba me so a na me no no se etimi ye hia ne ayi Banu ni nyina go ya. Banu ni nyina go. Aso omro. But ne moro. Akom ne ko ya. Ko ya de ko. Okay. Na men. Ye misam. Ya bibre mu ha ide. Ya de Kristosom na tete ye. Na me ba o. Mejo why kasa why mistake. Okay. My mistake e o me kasa. Ya de nananom amamre me kasa esusu no. Me na me nana. Me papa e ma me no e komfo. Yeah. Enti akom de ye krom de nkrom bi wo ha abosom so na me krom so bosom wo pa krom ne me krom de ma me fanta wejo obia mpe bani wani obia mpe obapasia David na wo na so na goro de obia se kwante ya na kan na mejo Kenya ase abrim na Kenya ase abrim na opepepe wo de doje David me fan doje just e buko ta kama one thing say eya fidie so no correct se me duru ba bia na mo ha ni bebre na ehwe ye no correct enti duru ba bia say do identity kakra ye dey na so ya na mo bisa ye dey di firi oh na sana na so men dey men na me meti city so wo da ye mfa no tonche ya de na nanom som ya ena tete ya bibi man na nanom amamre ena de tete ya bibi man na akwase bro ne hye ase so wo ba ha no ena wo ba kire se sa ne ma we na mote ho no eye bone yes na me kai se ebra ne yede na nanom amamre tete oman na bone ni ho ewuo basabasa na bi ni ho accident obi timi wu na ne tirate ne kotodwe da bi unhunu bi ekom na bi ni ho na nuado ewo ho sabe upia bonte na ba na nua bia na odua na o misase na ansa dem na bayibo eni ho ba kwase bro ne de ne de ye bra yen no che se no na ye papa yi enne na wo kura me na ote yi misuro o ye suro ya enti no amma bibi aba be sensen wie mu a enne ye funu kuro mu ade ye se suro ye ho because memewo
na me nua nso wo a me kasa che me ma say mo hwe ne ma anko me nua ho me nua o ya bayifo pese o je mo ne mo nyam ti time bi ya me de me esie enso nananom bre no na saa de ne ni ho okay yam fa ne say nana so obi si wo di sofo kwasi bro ni sofo wo ho kwa so yusu saa mo tie bi ene ni sofo ana so ni ho kwan kataji wadawruma dase metima ka say Ghana ha emire bi wafo ma me ko bubu asofo bi din ewo another station mo nua boy bi but o mo nyina so Canada Japan honorable wabubo saa fo na so hwe metima ka say there is no fame without sacrifice and I say unya fame wa unya ni monyam bia ni ho a eba kwa abra won fa bibi ngufom si baby asanka sikenya ye simple so bi enya sika na so ade na bi di nya na bi bre so that say o mu say a Christian for Bible say Nyankopon o mo bi di nya no mo bi su di yie ne ade a ewo ho no abo adwene so what I say but metima ka say asofo for 85 to 90% e yusu nananom ene dey asori wow yes oda no wontimi in survive na sure me nam ka kire 85 to 90% Ghana have profit for Ghana Nana me ba wo mense sa topic no say broni ba no say ye wade bi e friend angel eno ntiram bi ka bi sa say emoti ya no mo ka angels no mo say o mo ka ho enti say so obi ko hu say me ya memete me ye sofo yeah enti say me wo moti ya na me de ya so no obi ko hu say mejo nso yisu moti ya na me ho akoye hu ma koye bonsam bi wa wo ba me nchen pa wonim say me yisu moti ya no wonim say me ye bonsam akwawe do yisu moti ya enko ne nchen enti nana ade na o ka fa sa asem no hwe kakra America ne say sebe yese osi echi nya oda ho ana tafe ho a akwasi kokko man ne nana no mo kwan e fa so ayesu me Nyankopon na yesi sinuro ekati sinuro a oni madekro menim sinuro eye nyamedua na yesi ni akore sei na ye de ensan gusu na de akere soro sanity so ati ase ne wo kwan a we ya ne fa so na ye som nana Nyankopon a e fa nana no eso som Nyankopon a na boni ni ho se ne na wo kana but ne Kristo som bae no boni na do so to the sense say obi fa obi ade a wonwene ho fetan bia me ka say politicians say ye beto aba no mu se nana no som ye adwuma but ye to aba ni wi a instead of saying ka on be so kosua na shena po mande da so ati ase but on be say pepe yo enya adwuma de a ye frɛ na nanom say nipa asumesi ya to ya bakosam ne amamra twen amane sabi ye pa ye ho ye hu asiri eni bredudu a ye bre enti se nipa nim se ofasum we ye ka se ya abosom se ma ya ka to the sense se akwasi kokko no ba no ye Yesu buroni ene wa ye bibini tuntum enti bibini de onim se ade bi ye tuntum bia enye papa enti da otrim sabi akora so ne ye kotto buroni ba ma no a tuntum wo ye nto tuntum ye to kokko ne ma no enti kokko ne firi nkora bere no ba no ahya akora ntrim se buroni de ne ye ena ye tuntum de enye bonsam so ati ase enti sofo no uko se sofo ede sabi moti na ye asori ana aboso no de ye asori unko usoro because odi ga ka kire say aboso so ya nkwase asem se ne kire no kan kwesi kokko na atura chem because omo ba no omo nim se ye wo nyam dada nti omo se omo nim nyam ne dada nti en ka asem bi betimi convince wo mo a ye betimi ayi no na Bible de sabi bori o de Bible bai enyo no na de snap o de ba eni etuo ba gi ye gold ni sabi ye gafade de ko azamo so ati enti me na ka kire sabi obi o hwem se yen san ko fatete amamere no nko fatete abakosem na yen fa because ye nua ni die mu ne yen ta de hyem nyina asesa ama ne ya dia sabi eni edu bi ze coronavirus abai eso wabaji ntintim man waje ntere ha ba bia wati ase nanso ye woni ma bia na di kan ka se ye nananom na buronya be bakwa dia na ye me fe kura ne se we nu aduane firi ne fie we ya no anuafo bia noa no masi nkonya no modidi no mo o te se e fe keke na first ne mpo first ne tete no na me beto me maame da so te ase sa ye didi wi a bon se kro no mo kanya se brem he ya e man penifo no nyina kwa bonten omo wa agro bi ye frɛ na aso yes e man penifo we so ombo mu nsem se ne ya so we mu ne ya to no ahuri na chese na be ye chim no say e pepa na e mema eso kwatena no do mo say suo mo no ya sa so agro bi hwehwem ko yum pena eja be kama we papa me so we mam ye na ye enye izi ye sa so agro bi ya friend anto achire che obi bo obewu na eka enipa bom
What you say? Enti so obi ko wi obi ade kra. Oh, nipa so mesi. Na de that time no madwe. Obi mpa Na obi mfa because okoti obi nko ntomira obafia akoka che ni botwa obi board dia opan bi na ade ato no aba say ma me mi twa mu say oboard na anomedi matwa mapan bi e de ne aka makata akata so kona kofa ene wan hwe ya wonko na dua na nka sisi obi ya ni ate no soro na osofo bi ko preach wo that time na friend adesima ho no yi adesima ho yeah first no na friend playground osofo ni preach na kakra wanya ode share bible mu na ode share bible mu oda no ho aba na sikai osefam osofo ye biara o pai ko kasa like ya so mfama because ebusia me de me ho nwu one friends can me do nyankopon one fama me bodua o kan dua bo oda no ho aba na sikai na da houses ya no kra wom eti Ghana hase ya ho beto ya ma no kra ya adwuma ama bia ti se ye de nananom som ansa dia Bible di agro mejo abusiafo medam ase oba de nhyira mo monte ho asem ne yeka ena yeka sunsum sem fo asote bi niam bi won mo real yade na wo free tete na ja obi ehunu de ye a fofi anto ata enti away to a wise medam ka mbro for me say is in the north aha enti abusiama memfa kwanya we so na mento ade mra sisi a medodro adu sahaba edusa heba maami edusa oba de nhirawo wonu kunu papa edusa me pacho me chia mo abusia maami nya akwanya we na me nka nsem nkyerɛw empani se so anton yare a wonya no adroda emfa yare nso nhye dam nya huhu se brekuo na mfa yare ne nkowu da bia me ka che osese wanhwe ye na yare ede ukọ asamado a ba mu wo be fa na yare ntia ukoduru ho no mo abeka se yie sese na te me hu ya anka sa word no eni aduru enti ma me adusa se man kan cho se ni no ne de eye aduru a esa nipa yare ankasa adusa metere so aruma sore abusia emfa ne ma ne agro se ekuro wo ho obi wo no ekuro no ba wonim entu ne ho na ma ne ntu wonim se ekuro bia ne ho ba mentro ekuro fa so ba nipa ho ne bo so aposo no aposo ye oya ohunam dua no eye oya ukoda na sore ya kete oda so ase aboro ase da no na aso adan no mo se tambia wapom nu apom eye oya wo ye oba na wonte de da bia ma me ka kire mu ena Ghana ha sei wo yi ade pa ye common eye adwamai sex pa edie oboa eno de yemfa ni agro because obi ekoye adura ba mu obi atimi ade obi oh said de tie ma me front ma kra ha ekwa eja ena okoka dia say wo ka sex dia he de oh sofo na ni atepa waka sex so nya me kasa me ka de be wura wadwene mu enti ma me edu saso yo ba se be ma de safo ha mu a ese wo yi oyi so said de tie na fe ba bi so yetro kan kakra enka ne ye wo ka set bi e friend piam onko eto anu na dem horo na bibia e kama sabe se wo edusa dure bi na se onom capsules ne bi na onom syrup ne bi a abusua se be ma de ho ka wa senya oya wo ye be ma so na ya gbadabridwo a me pacho me kanfo edusa ma wo no ma edusa ne bi na mamman etime tena osisim ekum be ma bo moden me pacho mfa ni agro ma me nche ba bi edusa wo so ame macro go filling station inside the one mo na edusa wo pedo sopo no a hono mo na ma kire we na nshanko ba de se ahyeta o ma mu nyina eduru wan so nya eduru ate Ghana hanko eye Ghana eduru a etwapo enti me pa cho je edusa number yi efri na sese ma no se ya ko ba bi a ye tonton ebibiduro bo mo de kokoto bi na beboa wo 0500 110 115 0577 009 824 0557 009 825 where edusa number and me dey atodwan me dodo Bafan Heba Center enti de amaka nyina ne say abusua ewia so na na top ka ya kan sembi wo say enmonyam bie ni hono mo ebeba biribi anya dai endim enti ansa no betimi agidie no aye biribi o enti na mpani say dan yesi ne dam enti ubepia ewo dam bibia wo suma asem enti Bafan sem nkanto so no de wo sunsum nipa wo de sunsum na ye na adwuma ti asem ne o wa so ana wani
to nam kwa na se dua bi ben na se twi a o te dua na kasa ahaba bi wo twam ahaba ti me ka se owura bra menim se me na hwe me sa yare we o we se me sa yare we na afa haba no ne ko ba fa no no aduru a wo ba no asunsum ta kire de abusuan fa ni agro sa aba no mponya sunsum na ewo mo no ebeti wa sa yare ba fa se me ka to se yam kro pa ya obro ne be ka che o se eno mpo mo friends eh bro ne kasa se me pese me twam enti wo de ma menka na yam kro se wo hepatitis B wo pressure ni nyina me ntimi nka na twi fa che me ba fa no no wo se me nka che o se ohun ba bi yo ya anase eyam kro ho wo ntimi ne di olusu appetite bo mo de ape ba fa wo de yare na eda so no okọ drugstore bi a anase ba bi a herbal medicine store bi a okọ aseme pe eduro we ba fa eduro we sasa yare we bi ba fa edi we edamfo a Ghana wate edi bi e fra na ba fa ebi ni ha ba fa nko odamfo a me pa cho bo mo de age number yi 0453 511 501 wenso ye 0208 233 058 owura ba fa ne number enam de atodwa yi bo mo de afre no na obeye nhira me do GB1 Industries GB1 Industries ya busu ekwo bi omo de omo fa to mo se enkofo ti bi si dan edan na efe nanso ensuo muna na mframa efa obe won se enchanse ntimi ekukuru te se de carpenter fo aso mo ayi afri soro de abetofom amwawo obi timi bodan so obo se dan ne si wonom ensuo to ya na enwunu toto te se de bi shower amwawo enti GB1 se men kan cho so omo de omo dwumadi omo de ano omo bo nipa emo omo de bo ne se omo betimi abo dan no a wasi no a efe no se dan be efa sebe ya na ejina esomoso fese nipa kura ne ho ofa ya nka se nipa ne body na efe na mo ya se nipa de ne ho ofe nanim enti dan no somoso ntimi banda ne yefe enti fo ne kire GB1 Industries GB1 so okro bi ye fe no akom office road ya kumase fenso road no aso akom kuroi ba bia custom barrier no wono hono ma na GB1 Industries omo me pa cha bomode energy number yi na woni omo entwetwe nkomo 0540 112 menkana 112 that is 12 3212 and when so ye 0243 577283 me pacho owura ba ya kana say GB1 Industries omo a number and am dey atodwa no me do adru Godsway casket shop me dey menka ncho say Godsway we esa wonti ase yi onyankopon akwan efundaka etrabia na ba bi eton fundaka menka na sa we fundaka ho asem na meka yo Godsway so mo de omo dwumadi a omo de ba wi ase ne sebe enipa wa ba wi ase eni ama me enipa na da ho ma nipa wa woda ene wuda de afa wo mu ano ya wo akwara foforo obo se nipa nyina de twi ya ba ba he ma me ne ban akwara de ne ho ofe me pa cho so wu na wo kwa hwe ni furu se de na ni furu se de si ne fete oda aso osre ya de aso osre edu ho a ye hwe adaka edo betum ubo bra ya wa adaka edo tum wa mo bra ya wa adaka edo betum abusuya ewiase aba oba ne sen onkoyem eno ne ase obese mewu a mewu anya me ya de mewu ama no eno ne ase me ti wa bo bra de ya me pa cho bo mo de a fo ne tire Godsway ba bi etonton fundaka wo de yakosha to na ka tire Godsway se mewu a munye kube adaka fama me wo ye koko anasa wo ye fu se eburo na wo do a ye betima ye eburo adaka de ama koko adaka wo se men kan cho se o mu na timi ye adaka abrochire adaka nyina enne wo boga bi wu a me ento adaka mfemfra abrochire ma me pa cho Godsway o metimi aboa wo na de ehu na sanso ye de e wo Godsway o ma so ye nso ne se o mutimi boa ebi a wonya yie ba wo diska betimi de ye ho adwuma me pa cho Godsway betimi aboa wo o mo betimi ama funeral loan ama de akoyiwa ye unya ska na diska na ba o betimi nso aboa wo ama ska se fa ye yie ni bia na so o betimi ache mo ama wo se bia adaka beto ye no fafa ukoye yie ne ba no aba betu ya fa upe ambulance edo ufunu beko a o mo betimi provide ambulance de ama wo upe canopy sa bibia fa yi yo mo bia Godsway se eho enomo ewo enti abusia umpe we na apentokwa obi fruit mi wu na fe ada na ntokwa ye fro obi mpose mi ni ho hello me da hospital kura o enso no otifo hu twede kapre ni botom Godsway se fo ni che o maso ye na bebo wo me pa cho ma me fa number no emfa ma omo
kuma say Infantine Newtown asafo no ana say yaka ne labor run about no so wodu ani kyerem te say the okọ prempa assembly ho no a wo furo so ho no a ho no na go so omo me pa cho funda ka ne do so na medical aka cho say aduane ye de ene esa ho lie enti esa say go so e omo ye adwuma penti no me pa cho mo numbers no e do so bebre bo mo de apik mu ba ko na bebo wo 0243 737 457 0266 194 678 0234 543 479 0279 315 870 me pacho when it goes so mo numbers a o de edi dwuma me do mejo wa na so ye mejo ye sunsum ni pa abusue tie ni ye ensama ya ka na ya nyina emfa na ma ni agro ebi ya na yare bi da so esunsum yare ebi ya na o ha bi da so esunsum ade bomodefo ani kire mu e wo mejo aso ye mejo eboa enkrofo a esu esunsum sem ntu ati school bi wo WhatsApp ya ewo abro kire nyina enti so opese obaduane bi a abusua ma me fa number ne ma wo esunsum ni na nante e de aye asore e de aye adwuma bi a bomode je mejo number 0553 011 926 0272 854387 where mejo ne numbers ya odidi dwuma me pacho kuma TV ebi ya nkoma ya twetwen wanya daje ama menya full version nyina hwe mama nkyerɛw ya power program no a wo phone kuta wonsam ana wo laptop na wo modem wo so a eno anse kɔ YouTube no bɛbɔ Samdakus TV Samdakus so edamfo a ɛwɔ YouTube Samdakus no spelling ni SAMDACKUS Samdakus TV programs amaye nyina egu me pa cho se na top K program ye moti an wansem na apeti a ubenya full version nyina ye sha se nyina da ho ukọ Facebook nso a eno nso ekuma wo TV e wo Facebook ubo a eno nso edem ubenya full version nyina ahwe ana ko Google nso a Google nso be ma 2C TV eno asa obo 2C TV na TV sa hodo agu sa 2C hobia no kuma wo dede no ehyem bomode a okreke ya san so dem live abision pe na pentokwa me pa cho kuma wo numbers ebi ana person betre fidie so na na yetwetwe nkomo na so beka de wonim spirit afa wo ane de wonim no me pa cho numbers ne major number na ode to dwa 0553 011 926 0272 854387 0200 603 602 me pa cho numbers no eno na me de ato dwa me bepon a me san so de number yi asa ato dwa biu se de be ya wo so benya akwanya no aba so abusu me da ase me bre na ya ye bre me bebie phone line no e de atom se de be ya wo so beti aba so na aba so e be fa wo na me pa cho wo ba so a e ya lo wo afidie ne kakra ba me na afidie ne sound no enko fom se de be ya wontie feedback na me so nya feedback wa na wasam wa be ka beti atom ama ye me pa cho number ne ne 0200 603 602 0200 603 602 me pa cho he screen na se number na beti de afre no e da ho tie me ne yankasa na bibia be fine me pa cho me da se nana me bi phone line ato obi anya ma ye die enkoma na ye twetwe no me di ka bi sa o se obi betimi de sa mo tie bi aya sorry na se otimi o kan se ese se ye kɔ nananom so mu okay mate ase na se de o ka se emoti ahwe nipa ofum no obekun so obi nso ye sofo no obedi bi no so de ya sorry a process na o de konfo fam no the same process no de sofo so be fam wana dabi se obi ye sofo a sofo de no moti an kira mamra ye nyemo okay because moti e ba o mfani jani nyina mba o sofo side hey adai na so sofo no side ready o mane ya ketwa asofo nyuma no e different from akom okay and you see hello 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 Point me anyina nana pacho to akasa asofu dwuma no e different from akom sisi say o ason dem na say e bia mo tia tissue so ma akom kan hello 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 am so apani we dey na baby akasa free hello hello me pacho dey na baby akasa free oh entina me kasa wo ba so a lowa wa fidie no a bibifo urade
asoɔden ni wɔn ba so a wɔn lɔ afidie na mɛmfa wo mepatɔ phone no ɛwɔ ha yɛ a yɛne yɛ deɛ wo so wɔn no na ɛbɛyi wɔ hello yeah pastor good evening ɔpɛni nkɛsɛ wo din ne baabi akɛsɛ firi yeah pastor me din de Richard me kasa firi takwa rich takwa mepatɔ yɛn kɔ hello I'm pastor me kasa me kasa ebi nso amotem yɛ etimi tɔ mepatɔ ma phone nkɔ fam kakra ɛbɛwa no dodo mese ma phone nkɔ fam kakra ɛbɛwa no nti ne yie me say obi say amotem etimi tɔ emoti ya tibe ya de etimi tɔ yɛtimi tɔ moti ya nti me kɔ fɔfɔ me ta moti di nana de okay nana top cable a obeyi ano ama so also ba so hello Yeah, good evening. Good evening, Open Kase. We didn't maybe a Kase free. No jump at your other town. Hey, Abdo. About this, Abdo now say. Yeah, do about this. Abdo. So want to boy. That's of my channel namely. You so my member the student cat and the absent capa. No, the young call as a meso. Medasi. No, not you will be your friend in Yamisum. By no, will be your friend in Yamisuru. By Nina Misumo. By a next morning, I will be there. You want Yamisum by Nina Misuru. Okay. Never go on. Video. Hello. I'm the one. hello Open Kase. We didn't maybe a Kase free. pastor me kasa firi Kofodia, we didn't know. yeah na ọkasa mo ti a tuntun Meteo. ọmọ yẹ very bad One Kase mo very bad as how. But you only be a one one thing. very bad na ọkasa ọmọ yẹ very nna mo kasa ni bi kasa then say na ọmọ yẹ ya na Oh, me pacho. Korea YouTube ni one can very bad woman. ọwọ mi bi ẹ na tuntun ọ na ebi kasa tuntun mu then say na ọmọ yẹ ni bad. Aha. Nana ebesa achirem. Why? Nana ebesa achirem kakra bi. Me pacho me dase. Nana fatu adwen mame. Aha. Okay. Also ba so amefa wo. 0200 603 Oba so amefa na me na obedi nkomo nso. Oba de bi enhira. Nana wada ma. Am say question ni bi yaba. Obi yaba so ana. Abrantie obi sa sisi yi. Ma ye ni ka nkore de no so ansa. Ose mo tie tuntum mo ye very bad. I don't know so can very bad dey. Nana nyabo tell me. Hello. Yeah, hello. Open Kase odi ne bebe akasa free. Yeah, somewhere the Kakashi Kofodu. Kofodia, okay. Yeah, I'm some interested. You much and you know Yo mo ahodo me ensa. your in anything. Aha, okay. So this is we know in the app and the Bible. Don't say you on Saddam on your money profit in man or budget for the body. But what's the open me part my phone and call from kakra. E be wa no ye nte o kasa na ye o mene nim so odu. Ti ma na call from kakra na de o beka be bete. You air call anything. Aha. Almost thing. Omo de aha. Okay. Okay. Me part of my thing. Nana, the care is our question. I answer. Hello. Hello, good evening. Open a Kase, we didn't know baby a Kase free. Me part of say. Yeah, ya bobe. Wala ne munda hoye. Ya hotel no ho kakra ma me. Hello. Hello. Me Timothy. Hello. Hello,
Me pa cho kasa no wachi. Hello, Motoneka. Aha. Me say na me dey kana me kura plan. Dia na kan ya no kura ho. I na kura plan. Me da se na wo moti ya bia na. To say ya kan say ti me kana no. Me na dey boa na. Okay. Ya da se. Oba de nsha. O se de wo kan nyina ye no kura. Enti ye ntie de wo kan no. Ye nkofa en na beboa ye. En na beboa ye. Okay. Pada ma me da se pa. Abusu me ntimi mfa ko bia bi. Ya bo aben kafra. Oba na online mo nye. Fa che me. Nana quickly. Sadi Abrante bi sai wo se tuntum ne very bad. Man kan sa wo. Me kire say moti tuntum no ene abrafo ne na. Ye moti abrani o. Na moti abrani no e bia me ka say wo do se kan be gya no. Se bia bayifo ha wo dwuma sem nko ye wo de be gya no. Fie bia no a awasase su a enwusie firi ma baye ni. Tetini nyina baye wo up to date but ne na so fofo bo baye e ma ntawantawa ba se be abusuam. Ba bosom de o bo baye wo abusuam. Enti wo de o se kan je wo ne ma. Obo abusuam be ka se nipa asumasi wa sunsum no wa wo da no abusuam no bosom ne ba ho e be ka kire wo se nipa asumasi wo me ho. Won no ho be jame. Sira ko no. Ko amekun. Okọ ho anti ori ka be ka kire wo. Ti se wantie de a na okọ ho a ko go say yes. Baby wo. What I say? What's umfidie? Say enkrantie say umfidie. Enti afidie a wasum say enkrantie say umfidie no. Wo de adwa apa no. Ti akrantie bi obewuram bi e beche no. Enti onya bad principles na mo de adwuma. Okay. What I say? And just tuntum no say wo ye bad but on na kire bayifo. On na kire bayifo. Yes. Kokko na ntime kire bayi. Kokko na kwai say tano. Bosom tano e ya de a wo ye batan. Okay. Tano nkire bayifo. Obe boss on abosom na ho ayi se ensuo nana mebre ne nti e ka se me sa mo awura mu a ya be sa ko ne part 2 no kre sa se mo ya be ko ne part 2 se de be ye be nya kwai e de awuram free motia na ya bosom yes se de omu mienu esika bom e ye adwuma ya be wura ho mate na obi bisa se e motia yetimi to e no kre sa motia opa so woni je ho a yetimi to yetimi to na men kan say wo motia bebre na me pe motia ne makari sika na de abeto motia no nti me to no a oda so ho ana sa me ho no beba on say motia to na e beto no se motia ne mpe won nchen obesa adwane na won ka o to anye to se odi sika na ema me e ya amamra e be e de ama o e bia to dan to akoko to enantwi to wi na wa kire hama na e bia dware se ne e be ya send me ka se wo wato ne hwen oba won nche hu se we ye media so no be kire ade a se akom se bi wo no onye komfo akom kan no but na ni na je ho ana wo kom bi na wakutu bosom no okay na o de kom e wo ho ana so timi yi ayi adwuma bosom kan no wakoto so timi de kom wo de kom e wo ho okay na wadaroma fa number to dwama my number is 0547 75 36 03 and 0242 78 95 01 oh hwe me a o frame a mefa na top k the number ena ode atodwa ebusia oba de nsira and that's a program ekoyie ma wa yemfa sadam oba de ankoyi ama wo a me pa cho enya bufu emu woni mre na ya adesua me pa cho me da sepa me pa cho me ka se me sade kuma wu numbers no atodwa na wo so wo sunsum bi ana wonim sunsum sem bia e bia na na beka e chia oh wan ka ne